Hey guys! Sorry. Hey guys! Welcome back to another video. Ngasigi video sidadi aykhoy giveaway gi result announce tawdoine haidi aina like mamangi video da aduda comment tawrakpasing da adu comment tawrakpasing dudagi random winner ahum comment picker tawraga pick tawdoine adu ai hojik adum mayamgi mangda ngaktang leraga adum tawjarage aduga like nakanda screen record tawbada adu su hapcharamge ba aduga winner sing da haidi winner ahum pick tawrakani na winner sing do aduduna like screenshot amamam lawbiraga haidi isana winner do ore ha kanda screenshot amamam lawbirena aduga aigi Instagram da sise aini haibagi just message ama thabiro aduga apamba reading amamam tawba yagani ba ko aduga so ngasiga na di Zodiac reading ani ama su tawgan. Let's get into the video. So guys, it's time for the giveaway. Giveaway gi matam haidi giveaway gi result to hojik khangminarase mayam punna ado aigi phone sidi video na magalera banina sa inaupi gi phone sida ko like random comment picker do changa ga khoi comment home pick tawdoine ba winner home pick tawdoine ado screen recording so ai nakanda dum hapcharam ge haidi smaina tawbada kashu phajna u deba ko aduna screen recording do nakanda dum hapcharam ge so mayam punna winner home do daw ya ba winner home do kanano haibado yengminarse ay ahanbada link se hana paste story ko ado link se paste story so comment se fetch to minner se comment kya legi habado reply sing jidi aina hanma tane ha parugi ko comment fetch story hoji 103 comments ne sigi 103 comments sidagi lucky winner ahum pick tawdoine ba ko ado akhoi hoji further delay tawdabida hanba winner se pick tawrase Chabung bam chow kuman hai ado sise like screen recording do som da hap to nina winners na dum isa gi ming tholak pa yaurga di screenshot ama lobiro ai screenshot to lawjarage aduga ai gi Instagram da DM to biro o sise ai ni haina aduga isa gi oba personal reading amamam tawba ya doine bako winners sing dugi ado ahan ba se chabung bam chow kuman a very big congratulations ai gi ahan ba giveaway sigi ahan ba winner abi bagi damakta aduga ai khoi hawsing second gi winner amu pick tarse amusana maitai hai ko sisu screenshot laraga ai Instagram da DM tawbiro o aduga winner singi mark Instagram pai da balai biragadi adum ai like sigi video si comment da adum haibiro maba alternate means to thimin na se ba ko so ngasi gi second winner se amusana maitai hai congratulations aduga last but not the least ahum sabo winner se pick to winner se Pechi mayum Anjali Chanu hai ko ado sisu amu screenshot lawjarage sisu like aingonda DM tawbiro ko Pechi mayum Anjali Chanu sisu adu aina aigi Instagram link to aigi description box adum hapcharamage aduda adum DM tawbiro du Instagram pai da baleraga na sigi video sigi comment ta haibiro aduga alternate means to thiminarse so aigi ahanba giveaway like 1k yobagi giveaway sida comment tawduna support tawbirak liba mayambu thagatpa phungdokjari aduga winner sing busu congratulations haijari makata na 2k yoba matamda so I give away adum tawjage adumaina tapna adum as a family grow tawminase so thank you everyone for watching this giveaway video makata na ikoi Zodiac reading da amuk makha chatharase giveaway go inadi matang swais da loshinjare do Zodiac reading matang makha chatharase so akoi Zodiac mangagi Zodiac mangar mamangda khwai first da Zodiac ani Capricorn ga Virgo ga tawgre adagi nahan na among Sagittarius ne kai no Sagittarius ne Leo ne aduga amado kai no Libra ga tawge ko Libra ga tawga matungda lemhoriba like Zodiac sign 12 to dagi 5 tawga banina Zodiac sign taret lemhoriba sigi taret lemhoriba Zodiac sign sidagi Zodiac ani gi reading ngasi tawarni aduga next video ani da di loyerni ko ado ngasi ko na di ani sikhak tawarni na tradi video dam sang ani ba ko ado ahanba Zodiac sign sigi reading ahanba ngasigi tawgadoriba Zodiac se karamba Zodiac ki no haibado akhoi hojik pick tawminarase Aquarius natte Pisces
Pisces to si the moon je Pisces ne Pisces hariba zodiac sign dugi reading tower ni ngasi ahanbada Pisces sana pa Pisces sana pa khangde ai Pisces sana pa amai to aramani aduga next amaga yengase Pisces ne aduga next na Aries ko ngasi adudi Pisces ka Aries ka gi reading tower ni so stellar aduna Pisces Aries kai ready da biro ado Pisces and Aries se Manipuri do ibya English do ibya haidi adum Manipuri English am hector resonate tau gani ba ko adum haidi general reading oibanina khara makhai adum resonate tau gani loin mak na trasu aduga hena personal oiba reading tau bining ba gai gidi ai Instagram ning tai description box ta hapcharam ge aduda adum DM tau biraga isagi slot book taraga reading adum personal oina tau bibaya gani so ngasi ga ndi Pisces and Aries. Let's get into the video. So Pisces ki ahanba main card chida lare main card china kai hari ga matamda Pisces singi characteristics inja Pisces I don't know I Pisces na pa do adu dugi like moi gi main characteristics kai oi ga matamda moi je adum mina hek yeng bada ko like introverted oina uba just ahanba like meeting da hai dai or ahanba hek first impression da ko kashu yam ka hen na friendly oi ba yam ka hen na kai haini outdrawn oiba extroverted oiba mi oina kashu uroi ba haidi moi gi nature je do mina khar sai or introverted side chi da dum determine to bi ba hai tare ko aduga that tinara batung da di comfortable or loinara ba batung di moi sam adum kai haini pun ba da loina ba da nungai ba lang ba oigera or amek da adum like vibe chana ba mi oigan le ba yam do ko aduga moi se mi ke dum like help kumba dum tawbi ba mingon adum comfort kuma pi ba se adum tawgalle but amuk yam selfish oi ba motive lak pa haidi ai kai kana gani or like samna harabada ai Pisces amane na khalla se ba ada ai gi kai kana gani si thabok se tawbada or ai gi like kari profit lai gani kai mangja ba lai gani du amna dik taw ba hai tare ko ai gi kana bam lai tradi taw da ba na fatra kai hai ba gi wakhal je lai lak pugumba aduga mi gi like secrets or aduga mi gi nungai ta ba loina mak share tor pada moina fazna appreciate to bigani aduga console to bigani comfort to bigani ko but moi gi oiba emotions moi gi oiba expression du dine kashu yam ka hena mingon da haido kan da ba adum masada ayam na bottle up tawraga thamjaba ko mingon da ka hen open up to bangam da ba aduga yarak traba matam da khak open up to bagumba adagi yam stubborn oiba aduga relationship kumba da yam anam kan bagumba haiga dramoina ngam dradi yadabagi mare ama to bagumba sigumba se tawgalle ba Pisces sing ko sige main card sige matungina aduga moi se ayambana daydreaming gumba tawba aduga subconscious mind adum like samna habada mondrang gumba sanar level unrealistic expectations and scenarios me am create taraga sanar level do adumaina yam tawgalle Pisces sing je ado moi je hojik general oina present ta Pisces sing je ko kai go through tawri habado Pisces am hai Pisces am hai aizu gamen ta dre ado moi je kai go through tawri habado general oina present sida adu do yengase sige card the hermit ko sisina Pisces sing je hojik present da kai go through tawri habado har ka doine ba ado moi je hojik like in a phase of soul searching haidi masana masabu rediscovered aujaba or masana masagi values or worth to realize ta una bagi damakta social life kumba social interaction kumba dagi khara withdraw tawba haidi friends myam gi social gathering dagi khara withdraw tawba aduga social media gumba dam ka hena active oi daba gumba ko adugi mahuta masaga ba on career on goals kumba da focus tawba natraga na masagi on time lojari ba haitare ko hoji ki oina moije kai haini yam ka hen ba outgoing activities kumba dagi khara na thairi ba masagi oiba soul gumba gi inner wants and needs so adudo search story ba adagi moi se kai haini masage ba personal time loriba mi oigani ba ko aduga amu su sumai personal time lobazina kai thoan ga matam na masana masaja lonely ohen bagumba mafama mada confine taraga thamagumba moi comfort zone dagi step out tawbangam jaba sigumba si presence da thengnaram ba yamagi chances to lei ba ko ado magi future da kai orak pa yabage habado like kari gi vision lei ge habado yenga se future card na kai hai ge habdo Knight of Pentacles hai ko haidi moi gi future da kai orak pa ya habado sige card na harakadoi ne ba
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ like future cardꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ vision ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ futureꯗ like ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ goals ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ career pathꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ successful ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ chances ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ chances ꯀꯃꯥꯏꯅ like outcome ꯑꯐꯕ outcome or future ꯑꯐꯕ future ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ like routine ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ careerꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕ successful ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯈꯟꯖꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ routine ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ dedicate ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯩꯗꯣ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ chances ꯌꯥꯝ high ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯒꯨꯝꯕ or ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ harvest ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ dedicate ꯇꯧꯕꯤꯌೋ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ grind ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ like journey-ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ career-ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ life journey-ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ bored ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ exhausted feel ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ stepping stone ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯥꯗꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ effort-ꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯒꯗꯤ future-ꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ successful ꯑꯣꯏꯕ future ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ whole heartedly ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ successful ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ chances-ꯇꯣ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ chances-ꯇꯣ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤꯕ so next ꯑꯩꯈꯣꯏ advice card ꯑꯃꯨꯛ pick ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ like business ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ advice ꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ so four of swords reverse ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯄꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ like ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ delay ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ or ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯑ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ just ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏ day dreaming-ꯒꯨꯝꯕ or like unrealistic ꯑꯣꯏꯕ scenarios ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ like ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯖꯣꯕ ꯂꯥꯎꯅ ꯇꯧꯅꯕ rushꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ rushꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ like advice cardꯁꯤ나 ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ risk ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯊꯧ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ balance ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ workaholic-ꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ work ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ rest ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ combine ꯇꯧꯔꯒ maintain ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ duties and responsibilities-ꯇꯨꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ carry out ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ smooth ꯑꯣꯏꯕ future-ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ chances ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ so passage-ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ reading-ꯁꯤꯗꯒꯤ general ꯑꯣꯏꯅ future-ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤ vision ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ advice-ꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ advice-ꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ passage-ꯁꯤꯡꯒꯤ reading-ꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ thank you for watching my video bye bye so hꯧꯖꯤꯛ Aries-ꯀꯤ reading ꯑꯃꯨꯛ hꯧꯔꯅꯤ Aries ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ zodiac sign-ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ main card-ꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ characteristics-ꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ Aries-ꯁꯤꯡꯁꯦ like responsible person ꯍꯥꯏꯅ describe ꯇꯧꯋꯦꯕ responsible person ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ like Aries-ꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ like ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ like yumgi situation do khangba kwa aduga masase adum imungduda like magi family duda authoritative power adum paiba haidi adum imungdugi thaba ama tawramdaida ma do phanyam angang oigera ahan oigera mangon adum tathok tashin tawba kwa adu like ma se adum mindful oiba magi duties and responsibilities to matang matam chana adum pangthokpa aduga like adum magi oiba kai hani tawgadaba mathausin ja matam chana tawbanina mina sudum trust tawbado ko haidi family or a friend group to or adum mina adum trust tawbado oigaleba yambana aduga moise adum like group amada gyan taba kaina hainabado mina adum like mangonda tanaragadi oigani or mangonda wari sharagadi oigani kaina khanba adum wa khanabada thokpa mi adum kamaina haini yamna authoritative power paiba plus masagi duties and responsibilities masak khangba adugumba mi ama oigaleba Aries ayamana sigi main card chi matungina ko nupa oigara nupi oigara imung manungi responsibility dum puba ngamba hojikmang pudragas dum puba ngamba gi capacity di leiba ko adumain tawba mi oigalle Aries ayamana so second card amu pick tower se second card china like Aries sing je hojik present kai go through tawi habada adu do oijoineba so the tower haiba card chi reverse ta thole e sigi card chi gi matung in Aries sing je hojik present ta kai go through tawi habado har ka doine ba ko adu Aries sing je sigi like tower haiba card chi gi matung in yamna like
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ disconnection ꯑꯃ feel ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ past memories ꯀꯨꯝꯕꯅ linger ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ or like ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ friend ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ relationship ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ disconnection ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ feelings ꯐꯪꯕ or breakup in class ꯒꯨꯝꯕꯁꯤ like feelings and emotionally attached ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ disconnect ꯇꯧꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ like pastꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ stuck ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯦꯕ presentꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ relationship ꯑꯃꯗ move on ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯅꯧꯕ lifestyle ꯑꯃꯗ migrate ꯇꯧꯕ ngam fear of change ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ move on ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯟꯖꯥꯟꯅꯔꯒ like ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ disorganized ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ emotional relations ꯀꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ relationship or friendship ꯀꯨꯝꯕꯗ toxic ꯆꯠꯄ or ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ just ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ close ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ stuck ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ phase ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ presentꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ move on ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯈꯟꯐꯝ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ disorganized ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ futureꯗ ꯀꯩ ꯄꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ So King of Pentacles hariba card se pick tawre King of Pentacles hariba card sigi matung ina everything future dadi attainment abundance and prosperity pi ba haidi moise adum masana authorities and duties to responsible oina fulfill tawba ngamme na haibanina masagi own career path adigi masagi own ambition amal oina leramgani ba haidi ai sigi life goals madi phangda ba yade ai sigi like career sima dadi mi oida ba yade haibagi like life ta ai successful oida ba yade haibagi wakhalon amadi leijai ba moise masana ko aduna adugi like life goal do phangba yabagi ambition do phangba yabagi attain tawba yabagi ko aduga life ta prosperous and future the prosperous and abundant oiba oina leiba ngambagi chances to leiba adubu kai hairige haba matamda adugi chances to leitaraga suicide amarom dadi ngasai present hojik present to ko past gi memories map dana hon taraga linger taraga stuck taraga leibai mong da leibanina adu like future the smooth oina leigadaba attend tawgadaba future da adu phangbada delay tawhanba yabai chances se yam chauna leiba ko aduna yari gai past the stuck tawbasi kai sukana dre past di semdo basi yabana tre how khadi aduna move on tawna ba healthy oiba lifestyle amada move on tawna ba ready da leibiro na haiba like present future gi karsina ko haidi afaba future gi vision da phangna bagi namakta ready da leibiro na haiba aduga advice oina everything gi damakta kai lege habadu amu yengminarse Five of Pentacles hariba card se pick tawre ko everything gi damakta haidi like moi gi oiba advice ta kai lege habadu sigi Five of Pentacles reverse card sina harakadoine so card chana relatable oi everything gi damakta relatable oi haibagi maram di hoji future da attainment prosperity abundant phangba yabagi chances to lei hai adubu past adum stuck tawra leragadi future gi goals kumbado phangba do delay tawba yaina haidra si card sina the same hai ba haidi past misfortune gumba adagi nungai taba disappointments ma'am amana laikhreba life ta thajada ba expect tawdaba adagi lifetime gi oina khalamba sing do oithokta gumba adumba duna life se path amada chatpai da tawweba ko aduna atoba path tu da chatlido life ta like everything happens for the best kumba haiba adumba ni ko aduna haide how khaba sing do kauthokpi gro aduga kauthokta taraga di adum disappointments ki face amada life se mathok morong khangda bi adum disorganized orga lebida makha ta adum chathaba ya bai chances to leyeba ko skhwang nai adubu if nang na pass like everything na ko pass sidagi recover taraga pass sidagi thogla aga isagi future gi damakta isagi ambition gi damakta phasna wholeheartedly hotna ba taraga di ngasai mangkhiba like nungai taba or face mayam da adugi face mayam do dagi hena nungai ba afaba lifestyle amada healthy lifestyle amada evolve taraga ngasai afaba future attain taraga ko nungai ni ingna chikna leiba yabagi chances to lei hai aduna advice oina past to kauthokpi gro past tuna kemta change tawba su yaroi do kemta makhada na juk akai ba pi dana bo hotna biro haidi past hai sidi past ne auna present in future da afaba oina bo oina makhada na work to biro na hai everything gi damuta so everything gi reading so matang side lo jire general oina dum loba yaba vision amadi advice tawshin
ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯦꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ so video se ngasigi di matang side budi loisinjarage do video asibu like amadi share tawbiduna makha tana grow tawna bo hotna bada help tawbiyo aduga 2k subscriber yaw matamda giveaway amaga amu tawthokse so ngasigi na di matang side loijarage aigi like personal reading tawbining singdo Instagram link tuda changaga adum DM tawbiro aduga isagi personal reading adum tawba yagani so for today thank you for watching my video kai haine Stay safe, aduga stay tuned for more. Bye bye.